hagati aho rero perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabwiye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igihe kigeze ngo bemere ko ibibazo by'umutekano bafite ari ibyabo ubwabo bagomba kubishakira umuti kandi batagomba kugira abandi babitwerera. Yabivugiye Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru yatanze akigera muri iki gihugu mu ruzinduko akomeje kugirira ku mugabane wa Afurika. Paul Rutikanga arakomeza. Wari umunsi wa gatatu mu minsi 5 perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kumara muri Afurika asura bimwe mu bihugu by'uyu mugabane. Akigera i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we na mugenzi we perezida Felix Antoine Tshisekedi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku bijyanye n'umutekano muke uvugwa muri iki gihugu, impaka z'urudaca ku mpamvu muzi w'ibibazo by'umutekano muke. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagaragaje uko abibona. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Kuvuga ko hari imitwe yabateye nibyo, ariko ni imitwe irimo n'abanyekongo twese turabizi. Ntabwo mwatewe n'igihugu cy'amahanga. Nibyo iyo mitwe ishyigikiwe n'ibihugu byinshi by'amahanga, ariko ntitwakwirengagiza ko harimo abaturage banyu. Niko kuri. Nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, dushyigikiye uburyo bwashyizweho n'aka karere mu gukemura ibibazo, ariko amezi menshi izo nzira zagiye zibangamirwa, harimo nko kwima M23 impapuro z'inzira kugira ngo abayobozi babo batagera aho bajya. Ariko noneho byarakozwe bagira Rwanda, hari kimwe gukorwa, hari bitegerejwe kwa kabiri. Njye sinababwira ngo nihafatwe ibihano aka kanya. Nshyigikiye umurongo ugamije amahoro washyizweho n'aka karere, nsanga uhamye kandi ukwiye kwizerwa ureba ibihugu byose by'akarere. Kuri njye nta kindi gisubizo gikwiye mbonekera uti icyo ngicyo. qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je peux trouver de solutions plus intelligentes et plus crédibles. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabwiye abanyekongo ko igihe kigeze ngo bumve ko ibibazo bafite ari ibyabo ubwabo, batabiterwa n'undi uwo ari we wese wo hanze nk'uko babivuga, bityo ko bakwiye guheraho bashaka umuti urambye bahereye mu mizi y'imiterere y'ikibazo bahanganye nacyo. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire ni sécuritaire. Kuva mu 1994 si ikosa ry'Ubufaransa, munyemerere mbabwiza ukuri. Mwananiwe kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyanyu, haba mu bya gisirikare, mu mutekano no mu miyoborere. Uko niko kuri. Nimukwiye gushaka nyirabayazana hanze y'igihugu cyanyu. Ibyo nibyo byatugejeje ku ntambara zisha miliyoni y'abantu tudakwiye kwibagirwa. Ariko nanone harimo no gufata inshingano, si Ubufaransa bugomba kubikora. Mufite inshingano zo gutanga ubutabera. Abagize uruhare mu bwicanyi bakabiryozwa, mu gihe hano nyamara bidegembya banafite imyanya ndetse mu buyobozi. Murumva mwagera ku mahoro arambye mute mu gihugu kidatanga ubutabera? Mwishinga Ubufaransa ibari bubwanyu. Uko niko kuri. Nibyo ibyabaye mu myaka 30 ntibyari bikwiye. Nitwemera ukuri kw'amateka, ariko nta kutwikoreza imitwaro yose. Niba tuvuga ukuri nitubikore ntacyo dusize inyuma. Twemera uruhare rwacu, ariko n'uruhare rw'abanyekongo ubwabo n'uruhare rw'aka karere. Nimwubake igisirikare gihamye, nimugarure umutekano n'ubuyobozi hose mu gihugu, nimutange ubutabera kugira ngo mudakomeza kugira abanyabyaha, harimo n'abakoze ibyaha by'intambara biberaho ntacyo bikanga. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yageze Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusura ibindi bihugu birimo nka Congo Brazzaville, Angola, Gabon. N'uruzinduko rugamije gutsura umubano w'iki gihugu n'umugabane wa Afurika. Paul Rutikanga, i Kigali.